Dobrodošli u Mobile Shopu video pregled modela Samsung Galaxy Note Pro. Reč je naravno o tabletu. Ovo je model 12.2 i to je LTE verzija. 12.2 naravno obeležava samu veličinu displeja ovog tableta. Sadržina paketa kod ovog modela uključuje naravno sam tablet i bateriju. Ovaj model ima nezamenljivu bateriju, to je litijum-ionska baterija od 9500, znači 9500 mAh, koja je odličnih kapaciteta, ali naravno toliki displej je potrebno i energetski obezbediti. Nadalje, tu su uputstva za upotrebu, sam punjač, dodatni delovi za stylus, za olovkicu ovog modela. Tu su kablovi, kao i slušalice koje dobijate u paketu sa ovim modelom. Ovaj model je izuzetno nov, trenutno možda oko mjesec dana. On se na tržištu pojavio u martu 2014. godine i s obzirom da funkcioniše, odnosno da ima LTE podršku, funkcioniše sa microSIM karticom. Moramo reći odmah da je reč o uređaju izuzetno visoke klase. Kao što njegova klasa nameće visoke standarde kada je reč o tehničkim karakteristikama, isto tako je i cena ovog uređaja za sada jedna od najvećih prepreka jednog prosječnog korisnika, tablet korisnika da ga kupi. Cena je izuzetno skupa, ali ovaj model definitivno i pruža jako mnogo za tu svoju cenu. Kod ovog modela sa prednje strane možemo vidjeti naravno njegov displej. Reč je o Super Clear LCD displeju od 12.2 inča. Jedan sjajan displej sa izuzetno visokom gustinom piksela, dobar kontrast, dobre boje, uglovi pregleda su zaista izuzetni. Sve što možete očekivati od jednog uređaja tableta visoke klase. Sa druge strane, ovaj model posjeduje i S Pen olovkicu. Ova olovkica služi za lakše upravljanje uređajem. Ona također korisniku ovog modela pruža mnogo lakšu upotrebu, samim tim što s ovom olovkicom jako brzo možete upravljati, odnosno raditi navigaciju celog ovog modela. Ono što smo izostavili da spomenemo, to su naravno kamere kod ovog modela. On je opremljen sa pomoćnom kamerom od 2 megapiksela za video pozive, koja je odlična. Nadalje, sa zadnje strane ovog modela nalazi se i glavna kamera od 8 megapiksela i naravno LED Blitz. Ovo je kamera koja posjeduje autofokus i detekciju lica i osmeha. Što se tiče memorijskih kapaciteta ovoga modela, možemo reći da je sasvim dobro opskrbljen, da tako kažemo. On dolazi fabrički u verzijama od 32, odnosno 64 GB interne memorije. Ima mogućnost proširivanja memorije sa microSD karticom do 64 GB i ono što je posebno kod ovog modela, to je 3 GB RAM memorije. 3 GB RAM memorije ovaj model svrstava u jedan od najjačih tableta koji se trenutno mogu naći na tržištu. To se naravno odmah ogleda u brzini upotrebe kod ovog tableta, bilo kod pokretanja aplikacija, igrica, pregleda filmova. Definitivno ni u jednom trenutku nismo iskusili ni na koji način da ovaj uređaj ne može da izdrži zadate zadatke ili da posustaje, da tako kažemo. Što se samog operativnog sistema ovog modela tiče, možemo reći da funkcioniše sa Android operativnim sistemom i to najsvežijom verzijom trenutno na tržištu, to je verzija 4.4 KitKat. Što se aplikacija tiče, ova verzija Androida pruža ogroman broj aplikacija, a s obzirom da je Android uređaj, uređivanje, odnosno autonomija uređivanja samog uređaja je prilično velika. U fabričkom paketu aplikacija naravno dobijate pregršt Chromovih, odnosno Googleovih aplikacija, između kojih i Chrome. Tu su playeri, tu su podrška za društvene mreže, pregled samih aplikacija. Iako kod ovog modela je izuzetno dobar
multitasking doveden je na jedan nivo koji korisniku ovog modela pruža jako brz uvid u bilo koju aplikaciju, u bilo koji segment upotrebe, bilo to galerija slika do pristupa samom internetu, pošti. Definitivno jedan uređaj koji ostavlja bez reči. Što se drugih delova tehničkih karakteristika ovoga modela tiče, treba spomenuti njegov Qualcomm Snapdragon 800 chipset i Kraj 400 procesor, to je quad-core procesor od 2.3 GHz. Opet ponavljamo, brzina upotrebe ovog modela je nešto što će oduševiti najzahtevnije korisnike. Stylus olovkica će pružiti ovom modelu, odnosno korisnicima ovog modela, izuzetno velik spektar upotrebe, bilo da je reč o poslu ili da je reč o zabavi. Ukoliko bi trebali dati neku kritiku na račun ovog modela, jedina kritika bi se mogla odnositi, ali to je već naravno stvar samog pojedinca i njegovih potreba od uređaja, ali dimenzija ovog modela će definitivno ograničiti auditorijum koji će postati zainteresovan za njega. 12.2 inča je prilično veliko i ovaj model treba imati u vidu, znači treba ga i preneti, da tako kažemo, ili nositi, treba sagledati i praktičnu stranu. Sa druge strane, iste te dimenzije će mnogima upravo biti razlog za izbor ovog uređaja. Nadalje, infracrveni port, stylus olovka, split screen, multitasking opcije će pružiti ogromnu prednost za izbor ovog modela bilo kom korisniku. Sve u svemu, topla preporuka za model Note Pro 12.2. Kao što smo rekli, ima LTE podršku, znači dostupnost interneta za korisnike ovog modela je također pojednostavljena u mnogome, tako da definitivno topla preporuka za ovaj model. Ovaj model i mnoge druge možete pogledati i kupiti na našoj web stranici www.mobilnishop.com.